Ni ku nshuro ya 29 u Rwanda n'Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mbere ya byose mbanze nihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nimukomere, mukomeze gutwaza gitwari. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'abihaye Imana b'ababikira bakoze ibyaha bya Jenoside byanahitanye ibihumbi by'ubuzima bw'Abatutsi, ndetse na n'uyu munsi inkuru zabo zikaba zikigarukwaho kubera ibyo bikorwa byahitanye ubuzima bw'Abatutsi bakoze. Muri iki cyegeranyo nitwa Brice Nyirihirwe, bahaye ikaze mwese. Mu gihe abantu birukanwe mu byabo bashushubikanwa badafite naho kujya, birumvikana neza ko ubwo guhunga ari igikorwa kigomba guhita kiba. Bigendanye n'uburyo twese twizera abihaye Imana, biroroshye cyane ko ubwo duhita dutekereza ingoro bacumbikamo ko izo ngizo zishobora kutubera ubuhungiro, kuko buri gihe tubumva ni inkuru zo kugira neza, gufasha ndetse bikanarenga gufasha abo tuzi, bakanatubwira ko tugomba gufasha n'abo tutazi. Karundura noneho bakatubwira ko yewe n'abatugiriye nabi twebwe tutagomba kubibitura, ngo nabo tugomba kubagirira neza. Ubwo rero nawe wahita utekereza ko umuntu kwigisha ibyaha ari we yamaze kugera ku musaraba. Kubera izo mpamvu kiliziya n'insengero, imisigiti n'ahandi hose afite aho hahuriye n'abihaye Imana hahita haza ku mwanya wa mbere muha abantu biteze amakiriro. Nguko uko tariki 17 z'ukwa kane mu mwaka w'1994 Abatutsi barenga ibihumbi 10 bahungiye mu kigo cy'abihaye Imana b'ababikira cya Sovu i Butare, mu cyahoze ari Perefegiture ya Butare. Kuri ubu ni mu karere ka Huye. Abo Batutsi bahungiye muri icyo kigo bahahuriye n'ibyago bikomeye, kuko hadashize n'icyumweru kimwe batangiye kwicwa. Bicirwaho, bamwe bari bihishe mu ivuriro ry'icyo kigo, abandi nabo bihishe mu zindi nyubako z'icyo kigo cy'abihaye Imana. Kuva ku itariki 22 Mata 1994 kuri icyo kigo hagabwe ibitero inshuro zigera kuri 3. Ku ikubitiro interahamwe zagabye ibitero ku bari bihishe mu kigo nderabuzima cy'icyo kigo. Bamaze kubona ko byakomeye, Abatutsi bari aho bagerageje gucika ngo barebe ko bahunga, banyura mu igaraje ryari aho muri icyo kigo nderabuzima. Gusa ntibyabakundiye ko bacika interahamwe, kuko zahise zibagota, maze interahamwe zemeza ko zigiye kubatwika ari bazima bose bagapfa. Icyo gihe nibwo ababikira babiri, Mansera Gertrude Consolata Mukangango wari ufite imyaka 42 na mugenzi we Mansera Kizito Julienne Mukabutera wari ufite imyaka 36, bahise bazana amajerekani y'ibikomoka kuri peteroli ngo batwike abo Batutsi. Nibwo Kizito Julienne Mukabutera yahise asuka esanse imbere y'iryo garaje maze arakongeza. Kuri uwo munsi abagera ku bihumbi 7 bahasize ubuzima. Imana ibahe iruhuko ridashira. Mansera Kizito Julienne Mukabutera yari anafite urutonde rw'abahungiye aho. Yafashe urwo rutonde maze agenda areba ko bose bapfuye. Ku itariki 25 Mata 1994 umuyobozi w'interahamwe Isovu Bwana Emmanuel Rekeraho ndetse n'uwari umwungirije Gaspard Rusanganwa bataziraga nyiramatwi, baherekejwe n'izindi nterahamwe bagarutse muri cya kigo cy'abihaye Imana bagenzwa no kwica abandi baba bari bihishe muri icyo kigo, ariko bakaba batarishwe kuwa 22 Mata 1994. Icyo gihe Mansera Gertrude Consolata Mukangango yasabye uwo muyobozi w'interahamwe Bwana Rekeraho ko yabakiza abo Batutsi, kuko ngo nta byo kurya bari bagifite byo kubaha. Abari bahahungiye baratakambye basaba imbabazi ngo nibura banajya ahandi, ariko Mansera Gertrude Consolata Mukangango atanga itegeko ko bagomba kubica. Uwo munsi nawo wabaye mubi ku bari bahungiye aho, kuko hagiye kwira bagera ku 1000 bamaze kwicwa. Abo nabo tubifuriza iruhuko ridashira. Muri iki kigo cy'abihaye Imana hasigayemo abahahungiye bagera kuri 30 nabo bafitanye isano n'ababikira baba muri icyo kigo. Nubwo nabo Mansera Gertrude Consolata Mukangango yakomeje kubotsa igituta basaba ko babwira abo bene wabo bakareba iyo bajya, cyangwa se ngo batabohereza ngo babirukane bave muri icyo kigo, ubwo bakaba biyemeje gupfana nabo. Gusa abo bihaye Imana bamubereye ibamba, banga kubarorongotanisha babakomeraho cyane. Nyuma yo kubona ko abo babikira abandi badakozwa ibyo kwikuraho bavandimwe babo, Mansera Gertrude Mukangango yahise yigira indi nama yo kwandikira burugumesitiri wa komine ya Huye Bwana Jonathan Ruremesha, amusaba ko vuba na bwangu yaza akirukana bahungiye aho ngaho muri icyo kigo.
yaranditse ati bwana burugumesitiri, mu byumweru bike bishize hari abantu baje mu kigo cy'abihaye Imana Isovu. Nk'ibisanzwe twajyaga tugira abashyitsi nk'abo, benshi baje mu butumwa, bataba baje mu butumwa bakaba baje kuruhuka cyangwa se gusenga. Nyuma y'uko mu gihugu hatangiye intambara, hari abandi bantu baje badutunguye, none dore ntibashaka no kuhava. Ikindi kandi nta n'ibyo kubitaho bihagije dufite. Maze iminsi nsaba abayobozi ba komini ko baza bakabategeka gusubira mu ngo zabo cyangwa se bakajya n'ahandi hose bashaka, kuko twebwe mu kigo cy'abihaye Imana nta kintu na kimwe gisigaye cyo kubitaho. Akomeza agira ati rwose mbasabye nkomeje bwana burugumesitiri ko bitarenze ku itariki 6 z'ukwa gatanu umwaka w'1994 ko abo ngabo bamaze kuhakurwa ku buryo twakongera tukisubirira mu kazi kacu gasanzwe nta nkomyi. Turabasabira Imana ibarinde. Umuyobozi w'ikigo cy'abihaye Imana cya Sovu, Mansera Gertrude Consolata Mukangango, niwe washyize umukono nyine kuri iyo baruwa nk'uko yakabisabye ku itariki 6 z'ukwa gatanu mu 1994. Consolata Mukangango uko yari yakabisabye neza, burugumesitiri Ruremesha yazanye abapolisi n'interahamwe maze bica abo batutsi bari barokotse ibitero bibiri byabanje, barabica. Abo nabo Imana ikomeze kubatuza heza. Mansera Gertrude Consolata Mukangango kandi yaje kugezwa imbere y'ubutabera maze yemera urukiko ko kari we warangagaho abatutsi bihishe muri icyo kigo cy'abihaye Imana. Mu biciwe muri icyo kigo kandi harimo n'abakoraga imirimo itandukanye muri icyo kigo cy'abihaye Imana, ndetse bari bamaze imyaka myinshi ari nacyo kibatunze. Abandi bicanyi kandi bagize uruhare mu gutsemba abo batutsi bari bahungiye kuri icyo kigo cy'abihaye Imana cya Sovu muri Butare, barimo Emmanuel Rekeraho wari ukuriye interahamwe, Joseph Habyarimana wahungiye mu Bufaransa, Gaspard Rusanganwa bataziraga Nyiramatwi, Nyundo Innocent, Rushyana Pierre, Jean Maniraho, Etienne Rugombye Umugabo, Kagina Theoneste, Bizimana Joseph ndetse n'uwari burugumesitiri Jonathan Ruremesha. Mansera Gertrude Consolata Mukangango yaje gukatirwa imyaka 15 mu gihome mu Bubiligi, naho mugenzi we Mansera Kizito Julienne Mukabutera we akatirwa 12 mu gihome. Aba bombi baje gufungwa nyuma yo kurangiza ibihano byabo, kuri ubu bakaba mu kigo cy'abihaye Imana cya Madrid mu Bubiligi. Mansera Gertrude Consolata Mukangango nyuma y'uko arekuwe yasohotse muri gereza ahita yandika igitabo cyaranzwe no kugoreka amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse akanibasiramo abarokotse batanze ubuhamya bumushinja mu rukiko, ndetse n'abihaye Imana bamushinje nabo yabagarutseho muri icyo gitabo. Ni igitabo yise Rwanda 1994 la parole du Sœur Gertrude, bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo ibitekerezo bya Mansera Gertrude ko byabereye mu Rwanda mu 1994. Ibi ni nabyo twavuga mu Cyongereza tugenekereje nka Rwanda 1994 Sister Gertrude's Opinion. Ibi nababwiraga ni ibyanditswe mu rurimi rw'Icyongereza ku rubuga rwa rba.co.rw. Uru rubuga narwo rukaba rukesha ibingibi komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside CNRG. Nitwa Brice Nyirihirwe. Twibuke twiyubaka ariko kandi tunaharanira ko ibyabaye mu Rwanda bitazongera ukundi ndetse n'ahandi. Imana ibarinde kandi mukomere.